ئێوارەی ئەمڕۆ مەسرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی یاسایشی هەرێمی کوردستان پێشوازی کرد لە شاندێکی قوتابیانی ئەکادیمیای دیبلۆماسی ڤیەننا لە دیدارێکدا کە هەرێک لە دکتۆر مستەفا گۆڕان نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە ناو ساوسا سەناونی بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخراوە جەماوەرەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەی بوون مەسرور بارزانی دواڕۆژی هەرێمی کوردستانی بۆ شاندی میوان خستەڕ. پشترا قوتابیان هەژمارەکە پرسیارانی گرێدایە بدۆزا کورد و داوین گواهرتنên deverêkirnû ji val şêwirdarê civata asayişa herêmê ve hatine bersivdan û şirovekarên pêwîst hatine berçavkirin. Biborin di çarçova pirsyaran de egerên cudahiya rewşa herêmê û deverên dinên Iraqê cihê balkêşiya qutabiyan bû ji val xwe ve Mesrûr Barzanî egerên serkeftina tenahiya rewşa herêma Kurdistanê ji bo herîkariya xelkê Kurdistanê canê bi hevrejan û lêborînê li herêmê vegerand. Di peyvekê de jî li dorê paşa roja doza Kurd li deverê Mesrûr Barzanî got yeksanî û aştî û bi hevrejan xwastekên gelê Kurd û em duyê baweriyê de ne bi rêya eştiyana û guhartinên eqliyeta desaladar li ser deverê derfet dê ji bo tevayê mafên Kurdê te garantî kirin. Têzanîn Akademiya Dîplomatkariya Vîyena li sala 1964 hatiye damezrandin û yek ji akademiyan herê giring e li Ewropayê di warê pêkhandina dîplomatkaran de.